Бүгінгі сабағымыз Тухфатул Атфал кітабынан Aqsamul Mad, созылманың түрлері, бөлініштері. Негізі жалпы бірінші созылмаға тоқталып алып, анан кітапқа қараймыз. Вал мадду аслийюн ва фар'ийюн лаху дегенде, созылма, мад, асли, анан фар'ий болып атады. Асли ва фар'ий. Созылма тамға вау, алиф, я. Вау, алиф, я созылма тамғалары. Бұл үшеуінің созылышына шарттары бар. Ал-вау. Вау қачан созылма болады? Вау ас-сакина. Вау сүкінді болып. Ал-мадмуму ма қаблаха. Ал-мадмуму ма қаблаха. Вау өз сүкінді болып, анда мұрдақы харф дамма әрекетіменен келіш керек. Алиф дағыны шындай, алифу сәкина. Алиф сүкінді болып, ал-мафтуху ма қаблаха. Анда мұрдақы харф фатха әрекетіменен келіш керек. Ал-мафтух ма қаблаха. Ал-я الساكنة يا سكن دوبل المكسور ما قبلها عند مرضق حرف كسرة حركة من كلش كرك وشالله شurda sozulma болады. Мысалы nuhi ha desek. Nuhi ha. Üçüncü teң misal. Vav keldi, damma hareketi menen çoğul. Hi kasra ha keldi, ya keldi. Kasra menen çoğul, ha alif geldi. Üçüncü teң sozulma geldi. Nuhi ha. Бұл maddu asli. Maddu asli. Maddu asli'di birinci bölüp alalı. Maddu asli, maddu at-tabi'i болады. At-tabi'i. At-tabi'i qancha hareket sozuladi? Iki gana hareket sozuladi. Emne sebepten tabi'i deb ataladi? Maddu tabi'i, maddu asli. Бұл жерде maddu kebirler maddu zati deb tağın ataydı. Zati deb. Antikeni kelgen huruful hicai tamgalarında harftın özünün sozulması iki hareket болады. Misalı ja desek jimdiki. Ja qa desek qaftıqı. Бұл жерде özünün fatha hareketi var. Anan dağın bir hareket var. Alif den üstünde. Ушул экөөнү кошуп туруп анан айтып атат. Эки hareket sozulma бар деп. Өзүнүн аракетин алабыз, андан кийин келген харфтын аракетин алабыз, эки аракет өлчөмдө болуп атат. Бир алиф эки аракет өлчөмдө созулат. Бир алиф эки аракет өлчөмдө. Бул мадду таби'i. Мадду зати, маддул асли деп аталды. Таби'i эмне үчүн таби'i деп аталат десе, айтып атышат. Мисалы, qala десек. Qala. Же Yaqulu Qila. Üçüncü teң misal. Qala yaqulu qila. Бұл жерде таби'i деп аталғандығы дейді. Инсан табиаты жайындағы, ақыл есі жайындағы инсан мұны ешқашан qala деп айтпайды дейді. Qala деп созып айтады дейді. Yaqulu деп, qila депчи. Бізге ұқсап өзі екі әрекет созылады. Ошонда таштап қойбайды екен да. Табиаты соу, табиаты саламат адам, бұл жерде qala деп созып оқиды дейді. Бұл мадду таби'i болды. Бірінші бөлмесі түрі, екіншісі маддул ивадты қошалы. Маддул ивад. Маддул ивад деген мад бар. Бұл да мадду таби'иден өлчөмдө созула турган екі әрекет. Маддул ивад. Мысалы қандай? Рахима. Шондай аят бар бу? Ғафура рахима деген өзді мысалы. Рахима десек. Бұл жерде өз танвин бар. Танвин фатха әрекетімен келіп отады. Фатхалу танвин бар. Ошол фатхалу танвинди
indal waqf. Yani to'xtagan uchuruzda fil waqfi. To'xtagan uchuruzda ikki harakat sozib qo'yamiz. Rahima debchi. Bu bir gana fatha hareketi bilan kelgan tanvinga gana baylanishdi. Agarda bu yerda rahimin, rahimun deb kelsa aga baylanishmaydi. Ana uchunda sukun bilan gana to'xtaydi. Rahim debchi. Misol nisaa degan kalima keladi. Nisaa tanvin bilan keladi. Ha, nisaa. Nisa degan o'zidagi so'zilma boshqa. Biz buni ikki tanvin turasida so'z qilib o'tamiz, ikki fatha turasida. O'sha yerda nisaa ikki harakat bilan to'xtaymiz. To'xtaganda. Agarda buni qo'shib ketchi bo'lsa, qanda al yerda hech qanday so'zilma yo'q. Rahimam deb bo'lsa nisaau arjag'ina qo'shib ketaveramiz. Bu fil waqfi g'ana ikki harakat to'xtaganimizda g'ana so'zladi dedik. Bu maddul iwad bo'ldi. Endi sababdan iwad deb atamiz. Antikani iwadun anit tanvin. Tanvindan o'rin basar qilib ikki harakat so'zib qo'yib o'tamiz. Anan mad tabiiydan dag'in bir turi bor, maddu as-sila as-sughra. Maddu silati as-sughra. Sila deb damir kelgan uchurda g'ana aytiladi. Damir. Misoli lahu mulku desak. Lahu mulku. Lahu mulku. Bu yerda kichkinakay belgi keladi, bunday. O'tirdan teskarisi lahu mulku. O'shul uchurdagi biz qancha harakat sozamiz? Ikki harakat sozamiz. Lahu mulku. Lahu mulku samawati wal ard degan o'zida. Bu maddu silat sughra deb ataladi. Antkani sila kubrodan bor, al maddul jaizga qo'shiladi. Bu yerda dag'in maddul badal bor. 4-turi maddu al badal. Maddul badal. Maddul badal hamza keladi, anan so'zilma keladi. Hamza kelib, anan so'zilma kelsa, bu maddul badal bo'ladi. Amanu, imana, utumina degan o'zda bu uchurda dag'in qancha harakat so'z? Ikki harakat so'z. Bular barlig'i maddu tabiiyning turlari bo'ldi. Tabiiyning o'zi keladi, qala, yaqulu, qila deganda maddul iwad, rahima, nisaa deganda maddu silat sughra, lahu mulku. Bu yerda sila sughroda damir kelish kerak. Damirdan keyin anan so'zilma keladi. Bu yerda shartlari oldingi yana ortqi harakatlar bilan keladi. Tag'in o'rtonqi damir o'sha uchunda so'zilma bo'ladi. Maddul badal amanu, imana deganda kelgan kalimalar bular maddul badalga kirib o'tadi. Mad tabiiy bo'ldi. Maddul far'i. Maddul far'i emi ikkidan oshiqcha so'zilmaga sebab kerak bizga. Maddul far'i sebabga muhtoj. Bu yerda sababun sebab kerak. Qanday sebablar kerak? Ikki sebabdan biri o'zi. Birinchisi hamza kelish kerak. Ikkinchisi sukun kelish kerak. Hozirgi bunday tabiiy o'lchamdan oshiqcha so'zilma bo'lish uchun hamza kelish kerak. Sukun kelish kerak. Hamza kela turgan bo'lsa, maddu muttasil, maddu munfasil bo'ladi. Sukun kela turgan bo'lsa, maddu arid, lisukun anan maddu lazim bo'lib ketadi. Misoli qa lamning o'rnida hamza kelib qoldi. Al uchurda ikki emas, al uchurda 5 harakat hamza kelganligi uchun bo'lib qoladi. Maddul far'i so'z sebabga baylanishadi dedik. Sebab ekovi bir o'zi kelish kerak, hamza sukun kelish kerak. Far'i sabab hamza sukun dedik. Sukun. Hamza maddul muttasil. Al-muttasil. Maddul muttasil. Muttasil degani agarda so'zilma keldi, so'zilma keldi fath harakati bilan. Ondan keyin hamza bir kalimada kelib qolsa, maddul muttasil bo'ladi. So'zilma jana hamza bir kalimaning ichida kelib qolsa, muttasil bo'ladi. Muttasilning ma'nosi da shunday, tutashib bir kalimadan kelganligini bizga bayonladi. Kasra bilan kelib turgan bo'lsa,
же дамма менен келе турган болсо су үчөөнө тең мисал жаа жиа суа. Бул учурда маддел муттасил өлчөмү 5 аракет, 4-5 важип. 4-5 важип милдеттүү түрдө. Жаа Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза жаа насруллахи вал фатх деген өздө. Жиа суа. Бул учурда кыска созулма жок. Кур'ан алымдары, Кур'ан карылары айтат, мына жерде маддел муттасилда 4-5тен аз созгонду аябай катуу айыптаган. Бул өтө чоң ката деген. Маддел муттасилдин 4-төн 5тен аз созулганны чоң ката деп эсептешкен. Жаа деп кетиш мисалы. Жаа. Анткени бул маддел муттасил үчүн далил катары Абдулла ибн Мас'уд, Аллах разы болсун, ал сахабадан Муса ибн Язид деген киши риваят кылат, ал айтат: биз Абдулла ибн Мас'удга Кур'ан тапшырып аткан учурубуз эле дейт. Ошол учурда Астаиду биллах иннама садакату лил фуқараи вал масакин деген аятты тапшырып атат элек дейт. Лил фуқара деген аят бар эле дейт. Ошол учурда окуп аткан, тапшырып аткан киши лил фуқараи вал масакин созбостон өтүп кетти дейт. Ошондо ошол жерден токтотуп туруп анан бул жерде созосуң, пайгамбарыбыз бизге ушинтип үйрөткөн деп анан иннама садакату лил фуқараи вал масакин деп созуп анан өттү дейт. Имам Табарани Муъджамул Кабир китебинде бул риваят далилди алып келет. Далил катары бул маддел муттасилга ошол хадис далил болот. Жалпылай эле созулма табиий болобу же фар'ий болобу, ага далил катары Имам Бухари хадисинде Анас ибн Малик алып келет. Анас ибн Маликтен бирөө сурап калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Кур'ан окуганы кандай эле дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кана ямудду маддаху саутан. Созулманы өз ордунда созот эле деп сыпаттап пайгамбарыбыздын Кур'анын кыраатын сыпаттап айтып кеткен. Ошол риваяттар бул созулмаларга далил катары колдонулат. Демек, фар'ий ушинтип бөлүнүп атат. Фар'ий сөзсүз себеп менен болуп атат. Себеп хамза же сүкун болуш керек. Хамза болгондо муттасил болуп атат биринчиси. Бул муттасил биринчиси, маддел муттасил болду. Экинчиси аль-мунфасил. Аль-мунфасил. Мунфасил ажырап келген. Мисалы, бима созулма келди. Бима. Анан хамза келип атат. Унзила. Демек бул жерде бима өзүнчө калима, созулмасы менен келди. Эгерде бима деген калимага токтой турган болсоңуз, эки аракет менен гана токтойсуз. Мадда табиий өлчөмдө. Анан кийинки калимага кошуп окуй турган болдуңуз эле, анда бул жерде хамза келип атат. Ал хамза себеп болуп атат бул жерде 2ден ашыкча созгонго. 2 важип, 4, 5 маддул жаиз. Бима унзила, бима унзила. 4-5 жаиз болуп атат. Бул маддул мунфасил болду. Эмне үчүн мунфасил дегенде инфисал ажырап келип атат. Созулма өзүнчө калимада, хамза, яни сабабул мат өзүнчө калимада келгендиктен болуп атат. Бул маддул хамза менен келген маттын экинчи түрү болду. Бул маддул жаиз болду. Анан мадду силат сугра бар. Кубра бар. Силат аль-кубра. Суграсын мад табиийди алып келдик. Аль-кубра яхсабу анна ма лаху ахлада десек. Кайсы сүрөдө келет? Хумаза сүрөсүндө ма лаху ахлада калимасы бар. Бул жерде бир аз созулманын белгиси келет. Ма лаху ахлада. Бул дагы ошол мадду мунфасилдин өкүмүн алат. Аталышы гана мадду сила аль-кубра деп аталат. Мадду силатул кубра деп аталганы менен бирок маддул мунфасилдин өкүмүн алат. 2, 4, 5 созулмасы. Хамза менен келген созулмалар ушулар болду.
Анан sukun менен келгени бул эми? Биринчиси maddu al-arid lis-sukun. Maddu al-arid lis-sukun. Maddu al-arid lis-sukun misalı İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in desek. Nesta'in. Özü nesta'inu. Nesta'inu. Biroq biz to'xtagan uchida hech qachon hareketni to'liq bildirib to'xtay olmaymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Al xato bo'lib sanaladi. Sukun bilan to'xtaymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Biroq al biz to'xtagan yerda aning o'zining hareketi bor. Al hareket agarda biz buni qo'shib keta turgan bo'lsak, iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'inu deb qo'shib ketish kerak ekan. Javob biz to'xtadik. Sukun olib keldik. Al uchurda bu maddul arid lis sukun. Ha? Arid degani sukunni siz o'zingiz olib kelib o'tasiz. Al yerda o'zi asli negizi harakat bor. Nesta'inu degan. To'xtov sababdan nima qildik? Sukun olib keldik. Nesta'in deb. Qo'shib ketchi bo'lsak, qancha harakat sozamiz? Ikkala harakat. To'xtay turgan bo'lsak, 2, 4, 6. Bu jaiz bo'ladi. Maddul jaiz. Nesta'in, nesta'in, nesta'in. 6ga chayin sozib to'xtasak bo'ladi. Qo'shib ketdingiz, ana nesta'in uhdina sirat. Anda 2 so'zsiz sozilish kerak bo'ladi. Biroq maddul arid lis-sukunda arid lis-sukun degan sukun olib kelib qo'yib o'tamiz-da. Bu uchurda bir erejeni saqlab kerak bo'ladi. Agarda Fatiha surasini boshladingiz, masalan, Fatiha surasini boshidan boshlaganda alhamdulillahi robbil alamin. Qancha bilan to'xtadik? 2 bilan. Anda siz ondan keyingi oyatlarga to'xtay turgan bo'lsangiz, oxirina chayin 2 harakat bilan g'ana to'xtaysiz. Yo'q, boshida alhamdulillahi robbil alamin 4 bilan to'xtadingiz, anda 4 bilan, 6 bilan, anda oxirina chayin 6 bilan kelish kerak bo'ladi. O'shondayla maddul munfasilda da anal saqlanish kerak. Maddul munfasilda da anal, misali Baqara surasining boshida o'qib keltasiz. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik. Qanchadan sozdik? 2 harakatdan sozdik. O'shol 2 harakatni qarmanib o'qib o'tgungiz o'shon bilan ketish kerak. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka. Qancha sozdik? 4. Anda va ma unzila min qablik. Keyingisidan 4dan sozib ketish kerak bo'ladi. Shayx Sulayman al-Jamzuri rahimahulloh qanday deydi? Wal maddu asliyun va far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Wal maddu asliyun va far'iyyun. Mad sozulma 2 turda bo'ladi deydi. Asli jana far'iy bo'ladi. Wa sammi awwalan bul ekosining birinchisini tabi'iy deb atag'in deydi. Mad tabi'iy. At-tabi'iy deganda aytib berdik. Nima sababdan tabi'iy deb atadi? Li anna sohibat tabi'ati salima deydi. Antkani tabiati salomat kishi la yanqusuhu an haddihi va la yazidu alayhi deydi. Bu chekdan oshirmaydi, andan kemda qilmay sozadi deydi. Ikkinchi qatorda ma la tawaqqufun lahu ala sabab deganda aytib o'tadi. Mad tabi'iy hech qachon sababga qarmalmaydi deydi. Mad tabi'iyda sabab kelbash kerak. Sababni tushundik. Sabab deganda hamza ja sukun. Demak, al ekosi kelbasa, al sozulma mad tabi'iy bo'ldi. Wala bidunihi al-huruf tujtalab. Tujtalab degani tujad yani. Wala bidunihi wala bi'adamihi al-huruf tujad. Yani al harflar al mad tabi'iy sozulmasız tavulmaydi deb o'tadi. Anday degan ajana aytib o'tdik. Harfning o'zida sozulma bo'ladi. Alif deganimiz misol ba, ta, sa, ja, ha, kho. Har birinde o'zi sozulması var. Zatul harf. Harfning o'zindagi sozulma. Wa la taqumu zatul harfi illa bihi. Bunun sozulması o'shoni bilan g'ana saqtaladi. Bal ayyu harfin g'ayri hamzin aw sukun, balki qaysigina harf kelbasin deydi. Hozirgiday sozulma keldi. Misali vav sakina al-madmuma qablaha su ja yaqulu deganimizda hamza bilan sukundan boshqa sozulmadan keyin hamza bilan sukundan boshqa qaysi harf kelsa bo'ladi. Jarayt al bo'lganda da mad tabi'iy bo'lib qoladi. Ja ba'da maddin sozulmadan keyin hamza ja sukundan boshqasi kelsa fat tabi'iy yakun al tabi'iy sozulma bo'lib sanaladi, ataladi deydi.
Wal akharul far'iyyu. Emi ikinci türü, wal akhar ikinci türü sözülmanın al far'i dedik. Aslidin ikincisi far'i mevkufun ala sebeb. Bul sebepke qarmalat. Sebepke to'xtalat bul ka hamzin. Hamza kelish kerak sozulmadan keyin. Au je bo'lsa sukunin musjala. Je sukun kelish kerak. Musjala ya'ni mutlaqa. Jalp ujondan ushul ekonin birisi kelish kerak. Hamza je sukun kelish kerak. Hurufuhu yani huruful maddi sozulmanın tamgalari thalathatun. Üçöv. Fa'iha. Fa'i fe'il amr bolup atat. Alardı jattagın deydi. Min lafzi ushul sözden vay sözünden deydi. Vav alif ya. Vahya fi nuhiha. Nuhiha kalimasında al sozulma to'liq qamtılıb olib keldi deydi. Nu deganimizda vav sakin al madmuma qawlaha. Hi deganimizda al ya al maksura ma qablaha. Ha deganda al alif sakina al maftuh ma qablaha. Shartlari bilan to'liq sartalib olib keldi. Mad tabi'i. Nuhiha utina uzina deganda uchovsidan 3 misolga teng olib kelinadi. Wal kasru qabla al ya wa qabla al waw dam. Kasra yadan murda kelish kerak. Shartlar nima aytib o'tadi? Ya sukundu bol, ondan murda kasra kelish kerak dedik. Wal qabla al waw dam. Waw sukundu bol, ondan murda damma harekati kelish kerak. Yaqulu degan siyaqtu shartun bul shart. Wa fathun qabla alfin yultazam. Janan fatha aliften murda kelu kerak. Yultazam mildetli turda deydi. Negizi alif fathadan keyin gana kelsa sozulma bo'ladi. O'zida fathadan keyin gana sukun bilan keladi. Vav bilan yada so'z bor. Keyingi qatorda o'shani aytadi. Va linu min halya. Lin degan dag'in harflar bor. Harfi lin bu yerda sifat. Lin sifat bo'ladi. Minha deganimizda o'shal sozulmalardan ichidan alya va vav. Ya jana vav tamg'alari sakana sukundu bo'lib olib kelinsa. Sukundu bo'lib kelsa in infitahun qabla kullin u'lina. Andan murdaqi harf fatha hareketi bilan kelib qolsa al maddul lin. Je jonali lin deb ataladi deydi. Misol xawfun desak, xawfun, je baytun, je qurayshin deganimizda. O'shanday uchurlarda li ilafi qurayshin ilafihim. Masalan, aljerga to'xtagan jo'qmiz qurayshin kalimasiga. To'xtashdan o'tib ketdik, biroq aljerda yana ne deymiz quraysh kalimasida? Lin deb ataymiz. Agarda quraysh kalimasidan to'xtab qolsak, aljerda sozulma maddul lin bo'lib qoldi. Quraysh maddu lin bul qadimkila maddul arid lis sukundan hukmini oladi. Quraysh ek harakat quraysh 4 chayin anan 6 chayin so'z to'xtaymiz. Ahkamul mad. Sozulmanın hükümleri var. Sozulmanın hükümleri. Vacib, lazim, caiz bolup bölünür. Lil maddi ahkamun salasatun tadum. Sozulma hükümleri 3 bölükten turadi deydi. Vahiya alar al-vujub, wal-jawaz, wal-luzum. Vujub, middeti, vacib sozulma var. Cevaz, caiz sozulma var. Luzum, lazim sozulma var. Vacib degende Tengele birinci maddul muttasil dedik. Maddul muttasil sozulma menen hamza bir kalimada çoğu kelçi bolsa maddul muttasil al hükmü vacip bolot. Milletli turda jaa kalimasında kelgende quru bari degen siyaqtı kelgen kalimalarda. Bunun milletli turda ekendigin vacip 4-5 hareket vacip ekendigini aytib o'tdik. Wal jawaz jaiz mad. Maddul munfasil misal olib keldi. Maddul munfasil bima unzila desek, bima unzila ek hareket, anan bima unzila 4-5 hareketga chengsiz bo'lsin. Wal luzum lazimga maddul lazim wala dallin kalimasında sozulma aljida lazim degende bir avvalda turuptu 6 hareket, anan lazim degende anan o'shal milletli turda ekanligidan bizga bildiradi. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Emi har birini o'zuncha chechmelab beradi. Vajib, vajibi mad bar. Sozulma bar dedik. In agarda jaa hamzun hamza kelsa ba'da mad sozulmadan keyin. Fi kilmatin bir kalimada kelsa bir so'zning içinde
Ve za yani ve hâzâ bimuttasil yu'ad. Bul muttasil deb eseptelet deydi. Ja'a, şa'a, ji'a, su degan siyaqtu misallarda alıp gelindi. Ve caizun maddul caiz. Caiz degende 2, 4, 5, 2, 4, 6 sozulmaları var. Maddun ve qasrun mad sozulsa болады. Ve qasrun qasr qilsa da болады. Бұл жерде mad degenimizde janatan beri mad degende biz sozulma deb keletamiz. Бұл жерде qasr деген söz qo'shildi. Бұл жерде qasr деген сөзді biz екі hareketте tushunamiz. Qasr degende iki hareket sozu бұл жерде qasr болып қалды. Егер де mad kalimасы менен qasr екеуі чогуу келип қалған учурда ғана qasrға biz екі hareket беребиз. Жоқ, madдың өзі келе берсе, ал жерде екі harекетти этибарга алабыз, кете беребиз. Бұл жерде jaizun maddun ва qasrun дегенде mad дегенде 4, 6 же 4, 5, qasrun дегенибизде екі hareket. Инфусил егерде ажырап бөлүнүп келсе куллун ар бири дегенде бұл жерде созулма жана хамза. Созулма өзүнчө калимада акыркы харф болуп келди бир калиманын. Ал эми хамза экинчи калиманын баштапкы харфы болуп келсе. Куллун би калиматин ар бири өзүнчө сөздө келе турганбыз. Ва хазал мунфасил бул мунфасил маддул мунфасил деп аталат. Qu anfusakum fi ummiha дегендей созулмаларда дейт. Ва мислу за yani mislu haza. Azırkı aytılganda ile maddul jaiz bolu eseptelet. In arada sukun. Egerde sukun alıp gelinse. Sukundu alıp geldik biz. Al жерде aslı sukun жоқ эле негизи. Токтоо ниетинде вакфан, токтоо ниетинде sukun alıp geldik. Kata'lamuna nasta'inu. Бул учурда дагы maddul jaiz болот. Maddul munfasıldan ayırması бар бирок. Maddul munfasilde 2, 4, 5 hareket dedik. Maddul arid li sukun 2, 4, 6 olup sanalat sozulmaları. Av kuddimel hamzu alel maddi ve za. Keyinki katar. Je olmasa kuddimel hamzu alel maddi. Sozulmadan hamza murda kelip kalsa. Demek biz bilemiz maddi muttasıl degende sozulma keliş gerek, anan hamza keliş gerek bir kalimada. Emi oşonun ile to'liq teskerisi hamza kelip durup anan sozulma kelip kalsa bir kalimada. Ve za bedel. Bul maddul bedel deb atalat deydi. Ka amanu ve imanan huza. Amanu imanan kelimalarını algın deydi. Amanu kelimesinde hamza geldi, andan keyin sozulma kelip atat. İmanan kelimesinde hamza geldi, andan sozulma kelip atat. Bul emne sebepten maddul bedel deb atalып atat. Ana emne sebepten bunu biz maddul jaizge qo'shib atamiz. Negizi bunun ko'rinishi bizde maddul tabiiyda. Amanu imanan deganimizda. Bu yerda maddul jaizge qo'shgandığı jalpı 10 qiraatni eski alçı bolsak, başka bir rivayatta bu yerda amanu 2 hareket, amanu 4 hareket, amanu 6 hareketke çeyin sozulib turgan qiraatlar var. Oşonu eski alıp maddul jaizge qo'shib qo'ydi. İkincisi maddul bedel degendigin sebebi amanu kelimesi aslında amana. Amana qaysi vaznda kelip akrama yani af'ala vaznda kelip demek bu aslında qanday bo'lgan? Amana bo'lgan. Iki hamza çoğu kelgan. Je imanan. Al uchurda iki hamza çoğu birinchisi fatha, ikincisi sukundu bo'lgan uchurda ikinchi kelgan harfni, ikinchi kelgan hamzani murdaqi kelgan harfning jinsine qarab turib almashtiramiz. Fatha hareketi bilen hamza geldiler demek anı alifga almashtirdik. Amanu. İmanan degen imanan kasra hareketi bilen kelgendikten yaga almashtirdik. O tumina degen kalima kelet. O tumina deb kelgende al жерде biz damma hareketi bilen hamza kelgendikten andan keyinki kelgen sukundu hamzani damma qaldı. O tumina olup kaldı. Maddul badal oşol жерде kelgen hamzadan orduga biz sozulmani alıp kelip koyduk. Bu maddul badal deb ataldı. Bu bir atalışı birok Mundan sırtkarıdağın başka söz kalimalarda da misali Adam keliması Bani İsrail'e degenizde hamzadan keyin sozulma kelip atat. Alardı birok alardagılar şu maddul badaldin esevine şunun aslına kiret. Birok al жерде biz anı iki hamza kelgende ayta albayız. Ala keliması misali. Kur'an. Ala kelimaları. وَلَازِمٌ اِنِ السُّكُونُ اُوصِّلَ. Emi üçüncü türü lazım. Eğer de
as-sukun ussira. Sukun asli болып келсе. Демек, жана біз айтқанбыз. Сабап екі түрді болады. Хамза на сукун болады. Сукун екі түрді болады тағын. Сукун арид болады, сукун асли болады. Сукун арид болған ал біз өзі сукун қойып алдық тағын. Тоқтау ниетінде алып келінділі. Сукун асли вастлан ва вақфан. Ал сукун асли тұра береді ал. Тоқтосақ тағын, башқа кәлімаға қошып кетсек тағын. Бa'дамад дин созылмадан кейінгі келген сукун. Тувила ал учурда бұл тауил сөзінен келіп отады. Созылманың ақырқы чегі 6 әрекетте созылып, анан уланып кетеді дейді. Мадду лазим деген ошондой маанida болды. Эки мааниде. Лазим дегенде биринчи милдеттүү түрдө, экинчиси 6-дан кемде болбош керек, ашыкчада ашып кетпеш керек деген маани берет. Демек бул жерде маддул жаиз, маддул мунфасил дегенде биздин бир аз токтоло турган жерибиз бар. Биздин өзүбүздүн окуп аткан кыраатыбыздан кабардар болсок. Кимдин кырааты менен, кайсы риваят менен, кимден келатат? Ошолорду билишибиз керек. Эң биринчи риваят. Бир риваят Хафс. Имам Хафс рахмахуллахтын риваят менен окуйбуз. Бир риваят Хафсин. Хафс ибн Сулайман. Al-Kufi. Kufalıq. Hafs ibn Süleyman. Rivayet kıraattan alınır. Bir kıraat Al-İmam Asım. Al-İmam Al-Asım. Al-İmam Asım rahmahullah. Asım'ın kıraatı. Asım ibn Abi Nucud. Abi an-Nucud. El-Kufi. Kufalık. Biqiraat el-İmam Asım. Biqiraat el-İmam Asım. İmam Asım rahmetullah kıraatı kimden algan? Abdullah ibn Habib. Abdullah ibn Habib. As-Sulami. Abdullah ibn Habib as-Sulami. Abdullah ibn Habib as-Sulami kimden algan? Sahabalardan algan. Tabi'in olup otat. Birinci Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b. Anan Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit. Anan Abdullah ibn Mas'ud. İbn Mas'ud deb qo'yalım. Abdullah ibn Mas'ud. Osman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib. Abi Talib. 5 sahabadan algan. Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit, ibn Mas'ud, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. 5-ösünden Abdullah ibn Habib as-Sulami alып отат. Бұл киши 10-чу хижри жылга чейин төрөлгөн. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда төрөлгөн. Абдулла ibn Habib as-Sulami. Андан кийин сахабалардан кыраатты алып үйрөнүп атат. Осман ibn Affan мусхафты тараткан тарыхын билебиз. Осман ibn Affan Куфа, Басра, Шам, Макка, Мадина кылып 5 мусхафты нускалап жаздырып туруп анан тараткан. Ошону таратканда ар бирине мусхафка бирден вакил, бирден муаллим кошуп туруп анан жөнөткөн. Ошондо Абдулла ibn Habib as-Sulami Куфанын мусхафын жүктөп алып кеткен. Ошол кыраатты таратам деп. Абдулла ibn Habib as-Sulamиден имам Асым кыраатты алып, имам Асымдан анан Хафс риваят кылып атат. Бизге жеткирип атат. Бул 5 сахаба биз билебиз, белгилүү. Булар бардыгы кимден алып атат риваят кыраатты? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан алып атат. Эми ушул риваятта буларды азыр жазып аткандын себеби созулмага тиешеси бар. Бул жерде биз бир эле риваят менен чектелген жокпуз. Бул жерде тарих бар. Би тарих
الإمام الشاطبي رحمه الله بطريق الشاطبي بر أنا بطريق الجزري إمام الجزري رحمه الله بطريق الطيبة دقيق الطيبة بطريق الشاطبي بطريق الطيبة هيك طريقة ورا يكون بيروس من غنا وقيبس إمام الشاطبي طريقة من وقيت رقم بسق مد المنفصل ترت بيش مد المنفصل بطريقة الطيبة إمام الجزري طريقة من وقسق هيك حركة من الصلات مد المنفصل بيز بلوس هيك حركة أنا ترت بيش جائز دي وتوزغه أنا نايتو توز سوزغوندا эки менен созчу болсок анда Куранды баш эртегине окуп атканда эки менен созуш керек. Жок, 4-5 менен созуп атабыз. Мисалы, астагфирулла, "Валлазина ю'минуна бима унзила илейка ва ма унзила мин qablик." Ал учурда 4-5 менен созуп атабыз. Демек биз билишибиз керек, аны биз бетарик Шатиби, имам Шатибинин тарикасы менен, жолу менен окуп атабыз. Эки менен созуп эле кетип атса, анда бетарик Тайиба, имам Аль-Джазаринин тарикасы менен окуп атабыз. Негизи тарик көп, риваяттан келген тариктар көп. Бизге негизинен эки маалум, яни машһур болгон эки тарика, ошол тарика Шатибия, тарика Тайиба. Бул Куранды устазга тапшырып атканда, экөөнүн бирөөсү менен гана окутуп, анан ошол бирөөсү менен гана сизге ижазасын берет. Бирок биринчи имам Шатиби менен гана окутат. Биринчи окуп бергенде имам Шатиби менен окутат. Ансыз имам тарика Тайибага жол жок. Биринчи Шатиби менен бүтүрүп туруп, анан кийин Тайиба менен окуш керек болот. Аллаху таала а'лам. Бүгүнкү сабагыбыз ушун менен бүттү. Буюрса, эртеңки сабагыбыз ошол маддул лазимдин түрлөрү, анын бөлүнүшү, харфтары туурасында сөз кылабыз. Эртең бүтүрөбүз буюрса.